Anā kei te whakapuaki a Ngāti Mahuta ki Te Tai Hauāuru I a rātou a wangawanga mo ngā mahi tonu a Taharoa Ironsands Limited me te tohu a ngā mema o te iwi ki ngā pānga roa ki te tai ao me ngā maharahara mo te ata tiro me te whakahaere tika I aua mahi. Nei rā te pūrongo o te Mahurangi Teinakore no Te Ao Māori News. Ki te uru o Aotearoa, ki Taharoa e hoha ana te iwi o Ngāti Mahuta ki Te Tai Hauāuru, ki ngā mahi a Taharoa Ironsands Limited. E tohu ana I te tā mate haere o te whenua, me te hononga te rangona e te iwi. Ki te whakaoho I a Ngāti Mahuta ka oho mo ake tonu. Nō reira te ahua nei kua oho mātou I nai nei. Nō mātou te whenua, nō mātou tēnei wāhi, nō reira a popo tētehi huarahi, engari he ana mātou kia tika o mātou a mātou mahi, me te tika hoki o mātou whakaaro. I te taurua mano rua te kau I pau te whakaitanga rawa tai ao o Taharoa Ironsands Limited, me te aha e koke whakamua na ngā mahi maina I raro I te wahanga tahi rua whā o te ture whakahaere rawa, tāria kia whakahauhia ngā ture. Ko tāna mahi he whakai kia haere tonu ngā mahi maina I raro I te tikanga kei te whakahau a Ironsands I tana whakaitanga rawa tai ao. Ai, nāia nei kei mua I te aroaro o te poari whakahohoro, whakaitanga. I aua wā, I whakai ngā tūpuna ki tēnei kamupene, ki tēnei mahinga ki konei. I runga I te whakaaro, he kaupapa ki te whakarewa I ngā pukenga mō te whānau. Ngā pukenga taraiwa I ngā bulldozers, mērā mea e pāna ki ngā mahi o konei. I runga anō I te whakatau, ki te whakatūwhera hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te Hauāuru, te hapu. Koira te kōrero, koira I whakarite ai I taua wā. Nā, kua rima te kau aharane, rima te kau mā whātau, kua hipa, kua rere kēpea te titiro, I te mea he tangata hou kua mai hei kaiurungi mō tēnei mahi. Neke atu I te whāmano eka kei te keria e Taharoa Ironsands Limited, e ai ki te iwi hei tinoa te aro o ngaro pūmana whakahaere ki tēnei take, he ua mā ngā mātanga tai ao te aro take I ngā pānga nui ki te whenua nei, nā te whānui o tēnei mahi. Mo tai tūwha king mā te tukanga whakahohoro e rukea ai ngā tikanga I whakatauhia kētia I te tau 2024. Ko te whakatau a te kaunihera o Waikato kia kaua ngā mahi e kaha tūkino I te tai ao, ka mutu he kaupapa pai tēnei mā te hapori. Wai hoki kia whakapūmau anō hoki a Wayne Coffee te kai urungi o tēnei pakihi I ngā whakaitanga rawa tai ao, me ngā ture anō hoki. Just behind us we do have Te Ao Māori. That is pretty much where what is known to us is where our tūpuna would come and meet, karakia, and so basically the mine is fully surrounding that area. To access that site you either have to go along the actual beach or through the mine site. Me pēnei te kōrero I tupu ake mātou I konei. I tupu ake I rungi te whenua. Anō nei ko o mātou kōiwi kei roto tonu I te whenua nei. Nō reira, he ukai pō, he tāngaingai, he hononga, era mea katoa, hono ki tēnei wāhi, te Taharoa. Nō reira, koira pēr te whakahirahiratanga o tēnei wāhi, ka mate au ki konei. I ora au ki konei, ka mate au ki konei. Ko whakapātu mātou o Te Ao Māori News ki a Taharoa Ironsands mo I tehi pātai, mo I tehi whakamārama, engari kaore rātou e kōrero mo tēnei take. Te Mahurangi Teinakore, Te Ao Māori News.